in zawai chu bai vek ule tun tuma hian voin December ni kuwa sang ni som ni panga khan SpaceX atangin Falcon 9 anti mai akha avoi som thum pahni na tan an kap chuaka urakan huang hian ti chuan hemi an ka chua mek hi Starlink tam tak aphur chowa chu athil phur chho Falcon 9 ina van sanga athil phur chho Starlink chungchang hi tun tuma hian ngai tha ila ti in kan ron chhop chua kani ngai tha ang o khovel thiam na le mason na hi azuan hian azuang mai talong atlan hian ani tlan siak to ani bera tuna khovela mi ho saber ni mek Elon Musk samhathlir le na to khovel ta na athil nu chia te hi atamina ro pui hlom hle a ho sakna asum le pai te hi nom chen na na manral mai tum lovin khovel mi ta na nun phung tha le nuam jok siam chu na na mang na sa hle chu a ho sakna bel cha tu po ani bok khovela electric car man to le changkang tak Tesla car te hi belchian adolinarin tlak hle motor khalthiam ve mi lo tan po a nei mai ol sam taka siam le duan ani tin chu ta chuan du tok mai lovin SpaceX din le in van sanga rocket voi tam kap chuak to in ama mi mal ringot po ina aka chua zat la kap chuak lo ram le sarkar hitam takan me kani alo thon main asum nei te hi akap ral mai nia lan chang la atam naro chuti erwal ero chuan aka chua tam to a hlo cham na te a chuan du tok mai lovin ni tin darkar tin a ho sakna apun bel zel zo ka mithiam ten sikei sena tui khal an mu chua thu an soyawang ringot po im khovela van sang lam malak la liam ber na sa nen in tlan siak le ngalin sikei sena in ka kai tumin ma an la ve ve ya nasa chuan sikei sen zir chian zel tuma ma an lak la yin Elon Musk sa chuan sikei sena khian bu han khuara khopui din chu atum thungani chu atakin ti thei tak mo di hi khovel in la thlir zel dona chu mai chu alani lo a malak na khovel mun tin le mitin te ta na kan chhor tlan vek thei na tura SpaceX malak na hi Starlink kan ti mai manga khovel chung lam atanga khovel a ro aron rel dan chan chin hi hetiang hi ni van sang atanga leilama internet service pe thei tur khalem te tak te Starlink anti mai chu sing kha sang hi thleng van sanga ka chua khovel mun kil khor ber thlenga internet service pek tum tu SpaceX company chuan kum sang ni le som pakua jun ni som pathum khan Starlink satellite te chi somnga pariat chu hlo tling takinang kap chuaka Starlink satellite te hian khovel puma service an nei thei huna chuan network thalo signal thalo om thin chu bo an tum ru hle SpaceX hian kum sang ni som panga khan Starlink satellite siam tur in ma an latana kum sang ni som pariat February tha khan en chin nan pahni an lo kap chuak to internet service petur RC in zui do angalang tur Starlink satellite som ruka chu masak ber chu kum sang ni le som pakwa me ni som ni pali khan nei ani an ka chu masak te hian Starlink 8 ming an puwa Starlink satellite malak na hi khovel tan chan chin lom om le nga hlel om takani la jim RC lam zirmi te ero chuan asing tel an ka chua hun tur hi an lo hupur lok le achan chu RC thirna adaral don wangani hei wang hian SpaceX po hian satellite te a eng anep thei dan tur le eng in kap let atlem dan tur chu dap vele ngalim an nu le an ka chua te chu an ti dang lam zui ta US le China te technology lama in tlan siak na hian China lam hian US phak lo na langsar deuh anei reng thina chu China chuan mutmo narmo nei rengin ater phabok si lo na chu low earth orbit satellite mega constellation ania satellite asang asing tel ten tun mala ngai lo internet chak thatak apethei tamai hi nia SpaceX hi
US a company lian tak ni mekin he company SpaceX hian hun rei lo te chungin Starlink satellite sing khat chuang chu an kap to a pakhat ringot po hi kezi zariat arit te ni ya Starlink hi ka chua ani atang le voin thleng hian subscriber anei chak le a mi makta doi riat chuangin subscribe me ka anet speed la hi chak thatial tialin Mbps zali somnga te akaya tuna chuan 5G median speed ai po ina chak to a Mizoram mipui nol puin tuna internet kan man mek chak zong hi 4G alani fura 5G chu wifi lama kan mangna sem thunga chutiang ani mek lain kumsang ni som ni poruk lama phei chuan Starlink V3 pakhat ringot po ton khat le chan verit hi Starship rocket atanga ka chua le chur tura ruwa man mek ani a anet speed po 1 Gbps akai dor tura ngai mek ani chuti huna phei chuan internet khovela hian nun phung asang khai tavia wangle he Starlink hian khovel pum atuam hlup to ani bera mun kil khor berpo ru chuak vek zelin tuifin riat lai taka te thaler mun khoro taka te le tho na te po na athok vek chu telecom ho ti ve theilo ani ya chu wangin internet satellite provider zinga telecom el phatur masab berangai ani to a hei hian airline tho na oil tanker te le cargo ship te research vessel te a hip na sa hle a sing chuangin Starlink hian mang to a ram tam takinan manga ram chang kang lo internet thlen phak that lo na hmuna school te chuan an chhor tang kai mek boka internet ba ka hian geopolitics lama po US tan man ro thatak aron ni chawle sel bok US infrastructure chuan ram ala duai zela Starlink zinga sipai lam tana siam big Starship te phei chuan khovel khoilai mun po mel ma te cha mu zung theini im China chuan anga ya missile tracking thlengin ati thei dona wangin Starship chu US defense system buai pui mek khovel tuam chuak Golden Dome a atel ve dona khovel khoi mun tina po wana khian antle dul mai ki tuna hian China chuan a hel hleni US military man ruwa sang tho na le long te po data speed chak tak real time in andong thei to a Starlink chuan China internet censorship grid firewall chu apal tlang vek theya wangin China chu he thilowang hian lung oi lo leni China hian beya dan tur sang azonga ma se rin tlak tak alam hu chuak zolo achan chu anti satellite mangin satellite sing khat hi ka thak sen ani lowa a ka thak na missile man le tam takin satellite man kha tlom zo ka a satellite io tur akap chuak le ngal chur theya tin then khat ka thak nima sela at na tho te apuai pha don chuang lova achan chu laser link manga thun zom vek an la ni zela anin siam rem le ngal char thei miau awagin ka tlak thei ngot chu ani lovani China hian a el phatura tluk siam tumin ma alamek renga ma se buaina lian tak an nei chu reusable rocket ni im reusable rocket chuan mantlom takin rang zetina kap chuak theya tuna hian US company pani SpaceX le Blue Origin chawim reusable rocket a service tir meka China hian hetiang satellite te hi rocket hlui chi man non theilo mangina kap chuak ve meka ama ero chu aka chu man alo tawim voi tam tak aka chu ve theilova amuan em awangin za somsari le zani vel chu China hian aka chuak ve to ni inan soya ma se chuti chung chuan commercial service ala pe thei chuang lo SpaceX rocket entonasiam Jugu 3 rocket hi ka chua tu me kani a tuna hian US lama reusable rocket service lai pathum an nei to a Starship te an la nei le ngal China chu aman mo ma hetia aman mo chan po hi hetiang low earth orbit satellite mega constellation te hian om na hun big an neya
a that na lai ber chu van sang kilometer zanga le zaruk vela ni in helai hi mun tu om le thalai berani a ma se satellite du zat a no lu ngot theilo thung ani chu wangin helai mun hi US company ten an lua khat vek chuan China chuan mun chezok a chan don wangin an satellite te chuan a performance a chiat pha zok ton hle ni China malak mek na hi thakhat lek delay po apoya achan chu US SpaceX lam hian thakhat chung lekin satellite zathum te an lo kap chho man to si chutianga khovel mun sanga man theya ka chuwa ani to awangin internet om that lo na Myanmar rama chuan online manga inbum nana an man Starlink internet box sang ni zanga chuwang chu ASEAN 2 SpaceX chuan kum sang ni som ni panga October ni som ni pani khan alo ti top saka Myanmar le Thailand ramri Meiwadi township a KK Park telin sumle pai manga mi bum nalama thok te hian Starlink call an bun nuala ni ti mu chu ani nuwa internet an thlun zom na an ti top sak zui nga la SpaceX chuan dan lova inbum na manga an man thin Starlink hi an thli thlai reng thin boka atul dan agin an ti top sak thin thu an soibok Russia le Ukraine buaina apo Ukraine tain Starlink hian Africa service ape ka wangin Russia po US chunga lung oi lo hle ni kha kum sang ni som ni panga March thla khan Airtel company le Jio te chuan SpaceX nena in rem na an lo ziak to a Jio le Airtel company India ram ami te chuan Elon Musk nena tho hauna tu thung ziakin Starlink high speed internet service to India rama an buai pui nga la hei hi SpaceX ina India rama tho hauna tu thung an zia masak ber ani nge India ram khopui le thingtlang thangin Airtel chuan Starlink ku chuak le man ro mangin internet chak le rin tlak pek chua antuma hemi nu rei lo te kum sang ni som ni panga tho July thati lam khan Indian National Space Promotion and Authorization Center in space chuan Starlink satellite te Starlink Gen 1 low earth orbit satellite constellation manga satellite communication service peturin thunei na aron petani tuna hian Starlink hi kan connect du ani chuan kan phone thawa Google le Play Store atangin a app si download angaya idu chuan tuna khan chu apps chu I download thei to a tin ama hian antenna nei vele in chung te po chu a material te po chu ala cha le thei zelani he Starlink hian India ram puma mun latak le service lak cham na muna satellite internet chak takape ya India ram puma GBPS zaruk vel pechuak thei tura engineering internet man na konga na satakin mason na athen chaurin me kani bok he thunei na pe khi kum nga chung emo Gen 1 constellation na tho hun chung top theng man thei tura ruwa man me kani bok India rama digital economy hi kum sang ni som thuma chuan dollar trillion khata akai chho don ni in mithiam te chuan an soya digital product le service mamona sang zel bokani he SpaceX Starlink hi khowela ron thang lian zelin British Airways le Iberia te po nei tu AIG ne an thok dun le dona IAG hian tuna thona zanga vel aneya chuta chuan Starlink hi athun zom donani Starlink hi athang duang hle a kum sang ni som ni palia khan amang tu million level chau an ni ya tuna hian 8 million a an kai chho to ani Starlink hi atang kai le a khopui hlat tak khuwa internet le wifi thlen lo na a te po internet an man thei pha atang kai Starlink hi el phatu omlovin SpaceX sian satellite singkat vel aneya ama nai ber tu chu China ta guawang network ni in an ni hian zavel chau an laneya Amazon te project kui per pay chu mi pui man thein ala omlo ti ani Starlink hi tuna hian cellular Starlink system in smartphone le sana phone te thlenga
thun zom to ani chowa subscriber po an nei chak viau maya kum sang ni le som ni panga chung ringot po hian subscriber mak ta doi chuang an nei to a tuna hian ram som sari atagin subscriber tam takan nei bel zela long lian pui oil le bungra phur kan ti ang chi sang ni chuang zatin an pot to boka khual zin thona zali inan pot mek poka tuivin riat le van sanga te chuan 4G le 5G connection a om thalowa satellite internet a in ngat per thinan ni hetia Starlink pot tu wan punchak em na chan nialang chu tun ma zonga satellite internet provider dang te kha du thua samlo ma an download speed amuanga Starlink hian download speed chak thatak arang petheya mi inan bo huk tarengani tin internet satellite te hi space a khiam a om san zong altitude a in anglo le a tun ma a internet satellite TV antenna vel pechuak tu te zong hi geosynchronous orbit GEO layatanga kilometer sing thum sanga ahla an oma ti chuan low earth orbit LEO satellite an om le a Starlink satellite te hi low earth orbit ni im layatanga kilometer sanga vel hla a hian omani geosynchronous orbit hi ahan la duai takna in satellite maintenance konga chuan a hau tak lovin a ol samzoka low earth orbit ero chu khovel nen a in naya atmospheric check le gravity wangin satellite te leya an tlak mai lo nan an orbit son tir fo angaya technology sang takatula a coverage azan lawa wangin a zaw lawa wangin ne taka chom zo tur satellite za chuang emo sang chuang angai hialani ma se hei hi satellite company in anti thei phot chuan chu aya thale tluk a om chuang lo a chan chu khovel a nai jok tanana na chu internet connection a chak ma GEO satellite thawin download speed som le som ni Mbps an pek thei tok laim Starlink ero chuan Mbps zathum a chakena pe piep mai zela hei hi mun chengker zo ka cheng tan chuan ol samna alo ni thei talo ani tin a latency a in that le a latency kan ti chuan delay and lag ani mayang chu GEO satellite te ms latency a hian zanga tanga zariat in karte ani laim Starlink satellite ro chu somli in karte ani thunga online game le video conference po buai mi alovim ati thei dinani GEO satellite thau hi khovel equator zone an oma wangin chim top le mar top nai lama cheng tan chuan thingkung le tlang mai po im an internet connection a block theya a thalo le satellite pakhatin khovel pang le lam chau a hoi theya ram pakhat le a chevel chau a cover thei thi Starlink ero chuan technology changkang tak mangin radio wave a mai a in ngat lova next generation communication laser link mangin a in thlun zom veka laser mang chuan chak takin satellite te chu data a in lan chong zunga chim to pani emo mar to pani emo khoi muna po internet chak tak a pe thei big tinani ti chuan Starlink satellite te communication company thlun zomin mobile phone te chu Starlink internet nei tir ani le a tuna hian T-Mobile US lama an Jio le Airtel le Starlink direct to sale satellite te chu thlun zomin an test to a T-Mobile sim card nei to phot chuan khovel khoi huna po om se call SMS pa ka internet chak tak anei thei do na chu keini India rama po Airtel sim card le Jio sim card nei chu a lok na alo lang do ni hetiang khopa internet satellite tha hi company dangemo ramdangin engwangin nge an nei velo kan ti chuan an thei tlat lo achan chu LEO satellite te hi technology sang tak ani pia lama SpaceX hian satellite manufacture kop feka chak tak le tlom zo ka satellite te thon chho na tur rocket anin tawdel le zela an Falcon 9 rocket te phei chu khovela rocket man non thei om chun ani mai pia rocket lian ber alani boka vana satellite ada nu in leilama
abur zong in buai mi alovin ran tum le theya a rocket ngai hlil chu voice som pakuate an mangnon hial thei heti hian tun kum chung ringot po hian SpaceX hian mission dang anei tenen bel khom chuan voice som kwa pathum ngot mai Falcon 9 hian kap chuak to ani tuna hian Starlink ne na thlun zom sa phone Tesla phone te chu khovela man thei tura ruwa man ani ya he phone hian tuna iPhone lar tak hi alaron lu alan le ngei rin ani ya he Tesla phone nei phachin te tan chuan internet lama har sat na an nei arin om to lovani chu wangin phone thar leitum te tan Tesla phone siam chua thar ngei hi ala than om berdor ani